Lepo vreme ne posustaje, sunce greje toplinom od koje ne treba da tražite spas u hladovini. Grad preko noći menja izgled. U centru nećemo više imati bara i rasklimetanih ploča, ispod kojih vas, kad ih nagazite, prska blato po pantalonama i suknjama. Do subote prva etapa trga bit će završena, a nova rasveta proradit će već u četvrtak. Izgradnja nizvodnog lučnog mosta napreduje, za naše pojmove o gradnji, neverovatno brzo. Verovali ili ne, svakoga dana majstori preduzeća Putevi iz Užica urade 15 metara kompletne armature. Već su prešli polovinu reke, a jedan deo i betonirali. O kakvoj efikasnosti je reč, shvatit ćete kada vam kažemo da je za ovaj obim poslova na uzvodnom mostu prošle godine utrošeno preko 4 meseca rada. Mi Čačani imamo uvrženo mišljenje da nas država i vlast od vajkada obilazi ili bolje reći ne voli. Pominju se posete kralja Aleksandra, maršala Tita, Slobodana Miloševića i ovih današnjih političara. Doduše, ovi novi nas posete u vreme predizbornih kampanja. Prođu izbori pa nas zaborave. Ali nešto se Boga mi promenilo. Tu promenu pokrenuo ministar u vladi Srbije i to ne neki ministar, nego vojni, Dragan Šutanovac. Od početka ove godine nekoliko puta dolazio u kompaniju Sloboda, a ovog 22. septembra izabrao Čačak da okupi 6 najvećih srpskih preduzeća namenske proizvodnje i ovim gestom dao poseban značaj našem gradu. Ministar je obišao proizvodnju i kako to dolikuje, pitao se i zdravio sa radnicima i obradovao ih. Ne samo njih, nego sve Čačane, kompanija Sloboda radi poslove čiji je ugovor vredan $40 miliona. U razgovoru sa novinarima rekao je da namenska proizvodnja Srbije vraća ugled i da ima ohrabrujuću perspektivu. Pričao je da će sa vojnog aerodroma u Lađevcima uskoro poleteti civilni čarter letovi i obećao da će dom vojske do kraja godine biti otkupljen od strane čačanske opštine. Ministar Šutanović u brzini zaboravio da Čačak nije opština, da je Čačak grad. Valjda će mu Čačani oprostiti ovaj lapsus. Čačanska banka je naša rođena banka. Ostale banke, a ima ih u našem gradu preko 30, su samo filijale, kako to neko reče. Ta naša rođena banka je godinama dobročinitelj i oslonac čačanske kulture i institucija koje su vezane za humanost, duhovnost i afirmaciju Čačka. Zahvaljujući svom autoritetu koji uživa u svetu bankarstva i ništa manje čuvenoj Čačanskoj galeriji Nadežda Petrović, uz lično zalaganje guvernera Radovana Jelašića iz trezora Narodne banke Srbije, po prvi put su iznete i dostupne javnosti neprocenjive vrednosti prikazane u postavci Novac na tlu Srbije. Zahvaljujući kustosu galerije Danijelu Miniću, mi smo snimili posljednje pripreme pred otvaranje ove izložbe. A on nam je ispričao istoriju pojedinih novčanica. Ovo je krunidbeni dinar cara Dušana. Danas ima neprocenjivu vrednost. Autor novčanice koju vidite je Vasa Pomorišac. Oštampana je 1935. godine. Nikada nije ušla u upotrebu, a proglašena je među 10 najlepših novčanica u svetu i to svih vremena. Videli smo i novčanice koje je kralj Petar II. Karađorđević štampao u Londonu, nadajući se povratku u Jugoslaviju. Kvalitet je bio izvanredan i ličile su na dolare. Ova od 500 milijardi dinara je iz onog vremena bilo ne povratilo se. Ujutru vredela 7, a uveče 3 nemačke marke. Ovu izložbu, čiji je pokrovitelj Čačanska banka, otvorio je guverner Radovan Jelašić. Zahvaljujući se na pozivu i pozdravljajući prisutne, guverner je na kraju rekao: nadam se da ću dobiti poziv da ponovo dođem u Čačak. I tu svoju želju objasnio rečima da je biti gost u ovom gradu za njega posebna privilegija. Sa ovih ohrabrujućih i lepih događanja ulazimo u crnilo pojave koje ne možemo da razumemo, a još manje da objasnimo. Fasade, kuće i zgrade u Čačku postale su zidne novine sa najcrnjim porukama u vidu crteža koji zastrašuju i kod svakog normalnog čoveka izazivaju mučninu i revolt. Po zidovima, nacrtani uglavnom crnim sprejom,
simboli fašizma i kratak tekst min mašin ili mašinerija, a to su poruke koje najavljuju prebijanje i smrt. Da nismo preterali sa ovim zaključkom, svjedoci su nam tekstovi na prvim stranicama dnevnih novina. Institucije vlasti ne reaguju, a mi smo prebrojali i snimili u užem centru grada preko 200 kuća čiji su zidovi unakaženi ovim sumanutim porukama. Moramo da vam ispričamo istinitu priču, a stara je preko 20 godina. U jednoj osnovnoj školi, a to je vreme partizanskih filmova i serija, neki nestaško nacrtao na klupi kukasti krst. U isto vreme na spomeniku Tanaska Rajića osvanuo taj znak. Ceo grad se digao i za 24 sata počinioci su uhvaćeni. Oprostite moje malenkosti što ne znam ko je sve zadužen da ovo spreči, ali pretpostavljam da su to policija, tužilaštvo i sudstvo. Za neverovati je da ovo nisu videli i da ne znaju kakve poruke nosi ovo crnilo. Ili to prihvataju po onoj narodnoj, deca ko deca ne znaju što rade, a kuća gori. Sukobi počinju grafitima, a završavaju se bejzbol palicama. Dok snimamo trasu produžetka Svetogorske ulice, u dvorištu porodice Levajac pažnju nam privlači tehnički uređaj koji je proizveden u Čačku, a uradila ga je firma Mirka Levajca Level. Saznajemo da je to pokretni razvodni orman urađen za firmu Light and Music iz Beograda, koja radi ozvučenja i rasvete za spektakle na Marakani, Ušću, Areni i Sava centru. Na ovom uređaju po prvi put, zahvaljujući čačanskoj pameti i umeću, su primjenjena specifična tehnička rešenja koja omogućavaju da vrhunske priredbe i sportska takmičenja budu na svetskom nivou. Dok sudski spor između ugostiteljskog preduzeća Morava i Žitoprometa traje, guli se fasada kultne čačanske kafane Tako. Konstrukcija prelepe bašte rđa, a ona postaje stovarište materijala i prljavština. U Mrčajevcima kupusijada kao nikada do sada premašila organizacijom i domaćinskim dočekom gostiju sve slične manifestacije u ovom delu Srbije. Atmosfera koja je vladala od otvaranja do zatvaranja kupusijade bila je topla, srdačna i što je najvažnije, sve se odigravalo u etno scenografiji. Cene su bile pristupačne i poštovao se cenovnik. Bilo je tu i tamo ugostitelja vaćaroša koji su naplaćivali čašicu rakije preko 100, a kupus 300 dinara i više. Tu feru ljudi treba zapamtiti i proterati iz Mrčevaca. Po najboljim šatrama i kafanama, kod pravih domaćina ugostitelja, čašicu rakije mogli ste da popijete za 30 dinara, a svadbarski kupus jedete za 200 dinara i to prvoklasa. U tu cenu je uračunato parče proje i ljuta papričica. Ovaj narodni vašar treba sačuvati i odbraniti od nazovi ugostitelja koji bi da za 3 dana zarade ono što ne mogu za celu godinu. Naši snimatelji su se potrudili da vam dočaraju događanja na kupusijadi. Pogledajte, šatre su pune, a nama se čini narod je bio nasmejan i raspoložen da se provede i potroši. Bilo je tu do duše i tehničkih propusta. Zbog silnih uključenja hladnjača i ostalih potrošača električne energije padao je napon struje, tako je koncert na kome su učestvovali najeminentniji izvođači narodne muzike, pevačke i folklorne grupe bio ugrožen slabom snagom ozvučenja. Konkurencija za nagrade bila je velika. Posebne simpatije i priznanja osvojio je okružni zatvor iz Čačka, koji je ne samo dobio drugu nagradu, nego bio prepun ljudi koji su bili zadovoljni i poslugom i kvalitetom svadbarskog kupusa. Za ove uspešne dane okupljanja naroda u prelepoj varošici Mrčevci velike zasluge imaju organizatori, grad Čačak i mesna zajednica Mrčevci, a posebno domaćini Miroslav Ilić, Veljko Negovanović, Milorad Jevđović, Miloljub Milenković i Miodrag Stevanović. What a wonderful